BIAG di TAO. Hello gagayam, naimbag nga orasyo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sa bali man na napakasaritaan ti sagot mita kada kayo, ngam sakbay na kablawan de pa ni Ma'am Arlene Daglibot, Arlene Gutgut, Rock Singapore kani Eric De La Cruz. Hintay nga ro dendanggan ti episode 208. Dito'y drama tayo. BIAG di TAO. Elena, kailiw ka una yan. Apa yan? Manangal ilaw ka. Ulbad! Elena, honey, anya ti basol ko kanta? Inalilaw na kaldo. Kunam abaro ka. Saan matgayam? Elena, mabalin ka di. Iti unang ti pagsaritaan ta. Saan adito'y ayan tiri daw? Pumanaw ka na dong. Saan ka nakasapulang itibiyag ko? Pumanaw ka! Oy, Elena, api nga gimimpaki ka matan. Rabrabi nga gimimpaki ka. Masapa ak nga biyahe no bigat. Agem paki akitan. Tapno day tanto lamang bitbitan ti aramitak, friend. Papanan? Agawid akon iti lugar mi, friend. Anya? Gapo ka di ka ni Aldo, anobyo? Saan kon anobyo day jay? Sinina akon. Anya? Agawid akon. Tapno maliklikak tiyawanan bain a lalaki. Ken, kabalam nga ron, di mayadayo kan kuana, ha? Wala. Day talaang aya. Agbiagak nga uray awan nobyo. Nang runa no kasmat lakin ni Aldo ang manangal lilaw. Ha? Ay, kanya nga ron. Talaga akasta. Adala tapan nakailawan ako nada. Ngam, ubing ka bay. Saan adita ti pagpatinggaan ti biyag mo? Patya ka makasara kan tumutla ang itinaituding aparakan ka. Tay, kabukbukudam ti ayat na. Wanfe. Day talaang ang tipagkapkaptak. Tapno tumibkarak. Amok adumtang to ti lalaki ang may parbang para kanya. Sapay kumata iti ipapanaw ko iti day a lugar. Maminpinsan mo't tan amalipatak ti bangungot ano pasarak. Sapay kumata makamove on ang kadagos. Umawag man ni Aldo. Talaga di naksatingan dito ang tao. Hello? Hello, honey. Sa dino ti ayan mo? Pangasim kumatag sa rita ta. Awanan ti rumbang apagsaritaan ta, Aldo. Iso asar dengan nakuman. Bye. Lading itak, Aldo. Ngamjak kaya tiyag na nayon ang makinin nagaw iti ayat mo. Iso apumanaw akon. Nasakit unay para kanya. Ngamnas kan nga ang sakripisyo ang tadyak kaya tagbalin akapihit. Kahit kanaw nga agsubli ka ijay syudad, Elena. Saan ako nga agsubli ijay, tatang? Apay awan trabaho mo na yan? Nagikata kon iti groceria ang nagtrabaho. Sumapon akon iti sabali apang gadak dito lugar tayo, tatang. Muun may mayat matlaang tapno saan ka nga umadayaw anak ko. Wan, tatang. Balala, kasaritam taw ni kasinsin mo nga alfa, tay serek na ka iti grocerya ti asawa na ijay ilay. Wan, tatang. Sa paag ti rumar no bigat, takayat ko tag trabaho at agos. Diyak kayat ti maikan dito'y balay. Naimbang nga oras mo, Elena. Oh, Dani, si kamat gayam. Anyat may ipaay ko. Kwa, umay ka kumasarong karan. Ha? Namuak ka ni tatang mo ti sa sangpot mon. Manipo di syudad. Iso ngay maya. Ha? Sumra ka, Dani. Agyaman ka? Agtugaw ka. Agyaman manan. At adapin mintas ka. Crush ka latang aging gaita, Elena. Ha? Apay asan ka ba ang asawa, Dani? Saan pa? Kasmatlakan ka, ha? Single ka? Single lang, Matt.
Naku na nga minitatang mo, balasang kapay. Ituloy ko kumatinagupod apa nagdaton ko kan ka. Di high school tayo pa lang. Danny. Dahita anta pa nakabalin na. Okay ka dilakan ka, Elena? Okay lang, Danny. Agyaman na ka. Ayatan ka, aging gaita. Sana ka na nga sa asawa. Tainuray ka. Ayatan ka, Elena. Di kan kaya't aparigatan, Danny. Iso nga klunan kan itamat lang. Ayatan ka man. Agpaiso! Agyaman na, Elena. Lukas ta. Inaklon mo ang sigud asutor mo? One friend. Ayatam ka di? Saan? Ngampatyak ang masursurok tumadlaan nga ayatan. Anya? Ay ala. Di ka dardara sudos, friend. Tanariga ti mailawan. Di mo pilitan ti bagim nga agayat. Iti di mo mat ayatan. Basta dakil ti pamatik, friend. Masursurok tumadlang nga ayatan ni Danny. Iso ti maiparbang para kanya. Tagpada kami anawaya. Nga oray di mo ayatan? Masursurok to kunakmat. Ay, Elena aya. Di mo la kuman inakaklon. No kastamat lang ang mapipilitan ka. Pangadeng ko daytoy, friend. Kat no adaman bidot iti inaramid ko. Awan ti sabali ang maapektaran no di siyak matlaan. Ay, nagayam ka. Siyempre, concern akmat kan ka, ah? Agyamanak iti panangisakit mo kanyak, fe. Ngam di na kumapagdanagan, friend. Oray kasano ti aramida. Jaklat ta maiwaksin ni Aldo iti panunot ko. Iso nga inaklon ko ni Danny. Barang malipata kong tisigod anobyok. Ngam kaskas di mat ani Aldo ti agtartaray iti panunot ko. Apay akas to Apay adyak maibaw ingkin ni Danny ti riknak iti sigod anobyok. Nagrikat ti kastoy a sitwasyon ti riknak ita. Makaamuditan. Diyak kayat ti kastoy. Diyak kayat na paglikodan ti puno amarikriknak. Iso ang makaamuditan. Aramidak kit din ti rumban. Lukas na. Agtrabaho ka man nandito, Elena? One friend. Naimbaglakit din ta inawat dakmanan iti sigod at trabaho. Kailiw ko nga minan dito a lugar. Ay, sus! Saan nga taan ni Aldo ti kailiw mo, friend? Diyak ilibang, friend. One, nabayagan a kailiw ko ti sigod a kaayan-ayat ko. Iso ang makisinubya na kankwana. Anya? Kasanong na ginobya may lugar yun? Diyak ay ayatan day jay. Ni Aldo ti ay ayata. Oh, Elena. Aldo. Kailiw ka ko na yan. Kunak no din akong sumlian. Diyak ka ba ilan ti mang panaw kan manglipat kan ka, Aldo? Sika ti biyag ko. Sika ti amin ko. Sika lang, Aldo. Awanin ti sabadi pa. Agyaman na, Elena. Temok, agnanayo na nagladlading itak. Agyaman na ta sinublian na. Diyak ka ba ilan ti mayadayo kan ka, Aldo? Pakawanin na ka. No nagilimudakan ka. Ngamday ito'y tilaglagi, Pam. Naaramid ko ti kasjay. Tamabuta nga ka. Ang mga no ikaw lang nak. Banaga siya kaya mapasamak. Taipatay ko ti pan nakapuka ko kan ka, Elena. Ayayatan ka. Ay-ayatan ka man, Aldo. Narabyan ka man na si Mangpet. Nagkapwam, Aldo. Iti balay ti kumparek. Inawis na, takasangay ti anak na. Nagiinom kami basit. Rinabiimot lakastan. Nga awisan na ka ti kumparem. Rinabii ka ding agkasangay ti anak na. Ay na, nagaduman asaludsod mo, Emi. Normal lang agdamag agtasawa ka. Dakkal ti karbangak nga makibiyang no sa dino ti papapanam. Maturog ka kit din.
Kaya't kumutin ti aginan. Agsarita tapay. Ah. Sungbatam lagi ti damdamagak ka. Abay, agat atap ka nga da babae kasta ka di. Sikatin nang ibagay ti dayta, sana siya. Amo ka, agat atap ka. Ngim awan ti mading aramid ko. Agat atap ka ti angin. Maturog takit din. Rumarak, friend. Ay, papanam, kat kasangsangpet mo na naggapoy ti work mo? Agkita kami kin ni Aldo. Anya? Ay, malagip ko lakit nga ron tinobyom a pinanawam iji lugaryo. Saan ko anobyo day jay? Isulat ti mangibagbaga nga agnobyo kami. Natural nga ibaga na ti kasjay, tanagdaton ken ka sa inaklon mo, O anya pa nga ti awag na iti dayta? Basta, ni Aldo ti ay ayatak, friend. Isulaang ti pagtaytayakan ti lubong ko. Ay, kunak man na upay kan. Tanaam mo amat nga ada asawa na. Ish, Pinadas ko alinipan. Ngamjak kabailan nga aramidan, friend. Ni Aldo ti ay ayatak. Kat nakasagana ak ngagsakripisyo. Ilaban ko ti panagayat ko kin ni Aldo. Hello, kano ka nga gaway danak ka? Jakpay amo tatang. Un ata damdamagan na ka ni Danay. Kinapay ka na di mo songsong batan na giti awag na. Ibagayo tabi si ak tatang. Kasaritam nga min na, ure pagbiilaang. Di ka lamas yan ijay tao. Saan ka magaya man nagpakadakin kwa na anak ka? Sige ta kasalitak to tatang. Sige tani, adapay aramidak. Bye. Bye! Ay, una yan dyan, anak ka. Kalaat mo't ngamin ti pa nagsubli na ni Jay syudad. Una na asaan ang nagsubli Jay. Ang nagsubli Mike. Basta, agawid ak to no at the time ko, Dani. urayan ka nga ro, dilay na. Kailiw ka na nakita. Wan, basta urayan nak. Agawid ak tulat na. Sige, tadapay aramidak. Bye. Ay, ala ka, friend. Ay na, apay apang namnamaam da di alalaki iti awan. Sinaamon, tapno saan na namang namnamakan ka. Bye-bye amlaan, friend. Jak sinaan. Tapno addan to pagkamangak no bilang laan. Ha? Anat ka tuwasawan? Amok asaan nga agnanayon ti panagayan ayat mi kini Aldo. Iso ajak sinaan ni Dani. Tapno addan to mangandingay kanyak. Inton agsina kami kini Aldo. Ay, nagluko kan, tilar aramidam. Kaasi matjagnagan iti Dani, Ay, nakastamat laeng. Sinaam laeng ni Aldo, Tay pamaysamon ti atensyon mo ka ni Dani. Ni Aldo ti ay ayatak ko nakmat. Awan panagayat ko kini Dani. Ngamjak sinsinaan ni Dani. Tapno addan to pagkamangak inton ikulasay nak ni Aldo. No kasta, agtrabaho ka ni Jay syudad, baraw. Uwan tata, agpayakas driver ti ikit ti bayaw ko di syudad. Ay, kuwan na. Barang agkita kayo ijay ka ni Elina. Uwan nga ro tata. Day tapay ti may saan na ngayatak nga agtrabaho di syudad. Tapno makitak ni Elena ijay. Ay, alang arod baraw. Agan-anad ka iti panagmanayhaw. Agyaman nak tata. Sapay ko ma, tamaano samte ang trabaho kanya, kas driver ko, Dani. Uwan ma'am, hindi kayo madanagan. Makaanusak, tamadlaw mo't anasingpat kayo. Wen, di ka madanakan. Tasanak akas iti daddo mga amo dita. Anauyong da kadagiti trabahador da. Kan kontento ka mo't siguro iti imbagak asweldom, Dani. Uwan ma'am, O sige nga ron, panawan ka pa tapno makainanak ka. Tayton bigat, mangrugikan nga trabaho. Ay na, dagulit mat dayto at tao. Wrong timing mat nga umawang. Kadwak ni Aldo ita. Ngam umawawag kit din. Sino yan ito mo awag kan kahani? Ito ay pangagring ti silpon mo. Kwa, diyak ka mo dayto eh. I-off ko lang ang Maturog ka na. Namasapat ang agawid din bigat. Pumarbangon ta. Taimbagang iti asawa ka parbangon ti sangpet ko. Kaanon to nga tamat amabukudan ka, Aldo.
Di ka matanagan. Dumtang tunay ta ka nito. Basta di ta mapukawan itinamnama. Ay ayak ngamin una yan ti bagi kani. Ngamin, kaslaak agpal pa na maiti oras mo. Di mo ayan tabagin. Umay ka man, kid di tara kupon ka. Ipapasta tiyagin niliw. Tagsi na tamanan into madamdama. Makadlawakan ka, Dani. Manunal daw nga gininom ka iti arak. Saan ka matasigo da kasta? Kuwa, ma'am. Kaya't ko ngamin ngiliw-liwag ti parikot ko. Ha? Pariko? Apay, anyat parikot mo? Kwarta ka di? Apay, manuti ka sa pulam. Agbalik ka? Sana may papaniti kwarta ti problema, ma'am. May papaniti nobyak. Anya, no kasta, at nobiyam. Adan, ma'am. Ang kaslawan. Tadinak mo't malagipan nga awagan. Alright, text lang ko, ma. Katawan. Anya, Iso ha, pasensyandak ko, ma. Naging inumak mo kasi amalpas ti trabaho ko, ma'am. Pangiliw-liwag ko lang dito iti parikot ko. ay, maawatan ka, Dani. Katno ka sa pulam ti pangyeb kasam iti parikot mo, ada aglaang ditoy. Si dadaanak adungag kan mangandingay kan ka, Dani. Sino kaya dito umawawag kan ka, Elena? Iyag mo man ti cellphone mo. Ala, abi nga inalam ti cellphone ko. Iyag mo dito. Hello? Sino dito? Hello? Mabali na makasarita ni Elena? Busy ti asawak. Di mo disturban. Apay, sino ka? Kaya nanyat masapol mo iti asawak. Ha? Napabot nga ti loko. In-cancel lang ti awag na. Apay, sino da dyan, Elena? Kwa, ijak mo, Aldo. Awan mo ka nagpasulakin ko, ana. Apay, alinuklo ko na tinubyak. Ala, huston, Dani. Aklo namun ti amin. Aglabas tumat lang dayta. Nagsakit, madam. Nagsakit din mo ako. Ay sus, nasubra amon tin minom. Mabitla ang talabaran ka, Dani. Talaga, ijak makontak ti cellphone ni Aldo. Abi nga ta. Hi, friend. Ito'y pa yaman badlaw ko, Di ka makaig na. Kwa, friend. Doal dawan, ajak makontak ti cellphone ni Aldo. Hala! Apay ngay. Wano nga? Nagapa kayo, ha? Saan mat, fe? Kailangat matlatan ajak makontak ti cellphone na. Iliw-liwag ko, ti dudukot ko. Agpag naak dito'y plaza. Dara sa Aldo. Sumarunong ka ni ti kotse. Ang mga numala daw ta ni ti flight na. Sige, Ni Aldo. ako na, Amy. Iso siguro da ijay ti asawa na. Nagpintas kayang mga babae. Kan nagseksi. Da ijayan, Aldo. Aldo. Elena. Aldo. Apay ajak makontak ti cellphone mo. Sorry. Dinadal ka asawak ti cellphone ko. Anya di ko na naitay. Ang flight kayo. Uwan, Elena. Ngamaldo, kasanuak nga roden. Panawan na kon. Aldo, dara Sam. Anyat ko ko kaya. Sige, dita ka, Elena. Aldo. Anyan. Napasama kan ti ka na yun na pagdandanagak. Di pa nang ipati ni Aldo kanya. Sa dinong ata dito'y ti pagnanaadan ni Dani. Dito yung address tintext na kanya kini. Naimbag tajak indil-dilit in forward ng address na dito'y syudad. Sa pulat tinambra ti balay nga. At malapsak asimbaan dita. Kat nagado ti tao. At dan sa matag kasakitan. At ako siya nagsardang itibatog ti simbahan. Aguray ka. Ni Dani jay dimsag. Dani! Ha?
Elena? Dani, kumusta? Sapsapulag ti balay nga imbagam apag trabaho dito eh. Kasta ka di? Adda ka di ang kasar dita simbaan? Kat si kati may isang abay? Kasar mi ita itinobyak, Elena. Ani? Nasayat mo't atay may ka. Darayam ti kasar mi ka ni Julie. Honey, oh my God, tamang rugin ti seremonya. Honey. Honey, yam amok ni Elena kan ka. Ti ex-GF ko. Elena, iso ni Julie. Ti boss ko, sigod. Ang nobyak itan. Kaya't agkasar kamin. Nice meeting you, Elena. Kasta akmat ka na kayo, madam? Oh my God, sumrag ka dita simbaan, Elena. Sige, ma'am. Sumaruno akto. Sige nga ron. Panawan da kanila na. Sige, Dani. Agawin ako. Diyak kaya ti dumaray iti kasarta. Ano niyan? Nakakaasi akman. Awan na imbagay den ti dakas nga aramid. No kayat mo ti mga barwanan, tulungam ti bagim, kat idyam ti aramid amang itundakan ka, iti pakay lubsungam. Bueno gagayam, di taan tinagibusan ti pakasaritaan, dito idarama tayo BIAG. TAO. Musical scoring Eli Palacio. Insurat to'y pagayam Eugenia Almoite. Agiyaman kami kan God bless kada kayo. Amin. No ada kasapulan ti may sa tao nagsaya at unay kan ka. Ngam no makita da nga awanan ka, ikuspil da ka, nga ultimo mismo akabagyam wenno kadaraam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Katita, intay nga ro dendenggan ti episode 212. Dito'y drama tayo. BIAG. TAO. Agbayadak manan iti tuition fee, Lola. Sige, Alden apo. Apag isaw, mairwar kuntay pensyon ko no bigat. Kuyugan naktawang. Lola. Lola. Ananusan na kapag-adalan ha. Tano makalpasak. Kahit makasapulak iti trabaho. Di kayo tubaybayan. Ay na, apo. Pagrabang timang paadal kan ka. Taapo ko kakit nga road. Ay, naimbaglakit din tada kayo, Lola. Kaya nakasingsingpot kayo. Noawan kayo. Jack amon wanya tinagtungtong palan tibiyag ko ita. Apo, Talaga siguro nga awanin patag ko iti inak, Lola. Umadanin ti pa naggraduar ko iti kolehiyo. Ngim di nakpay malagip asarong karan. ala, paspasin siya ang latan jay inam, apo. Tama kumikom siguro ang mga asikaso kadagiti anak na. Okay lang. Tada kayo, Lola. Da kayo tinakarik na iti pamatag ti pudpudno nga ina. Wen, apo. Ipatpatag ka nga minunay. Sika, tigamang ko, Alden. Ipatpatag kayo mo't, Lola. Kat agyaman iti day ta pamatag. Kwartayo man nanang, nagpensyon kayo, saan? Wen, anak. Nagbayad ngamin ni Alden iti tuition na. Alaang pailaang to'y duwagasaw. Una yan, tuition manan. Di talatan ti papapanan ti pensyon nyo, nanang. Di kay pa'y makaipurwakan kadagiti apo ko yung kanya. Pasensya ka, Naida. Naimbag tulan makalpas ni Alden iti panagadal na. At dakit di paborito yung apo ko, ah. Ni Alden laangan ti apo ko yung. Katungkal agdawat hakiti kwartayo, tadalaangan ti yawat yung kanya. Ay da, may sala semestre ti urayan. Makalpas tun di ka anakam iti panagadal na. Bayam anak ko, no makaturpos ni Alden, nayunak taon ti itad ko kan ka. Kaanon tupay ngay? Kasta kayo kay Dia? Ada paborito yung ay kay kaniti kwarta? Basit lang nga anusan, anak. Kaasimat nga may di ka anakam.
Pinanawan lang arudan ti kapsat mo. Sa di pa'y la makaturpos iti panagadal na. Anya laangan nga iti agbalin amasakbayan na. May samot na jakabsat ko. Kasla nang ibati iti uken, iti namayan na iti anak na. Irresponsable nga ina. Papanam, apo. Lola, inak ko masarong karandananang kandagiti kakabsat ko. Sige. Total, awan klaseng ita. Sige, mapan ka, apok. Tamok akailiw muntinam. Umyan ka kadi ijay. Un siguro, Lola. Iso na lang tawan kaduaya do'y balay. Uno, sumurot kayo. Hintay adwa iti balay dananang. Ay saan na po? Si kalatan ti mapan. Amangan numakangagak manen iti agkakasakit asarita. Manipod iti maikadwa nga asawa ti inam. Jak kursunada ti ugali da ijay alalakay. Iso si kalatan ti mapan, apo. Agbati akon. Naimbag nga orasyon, nanang. Ni, apay nga da ka, Alden. No kwarta ti ka sa pulam, awan kwarta kanak ko. Amumat ng upat dagiti addim nga agad-adal. Sa anak nga may agdawat iti kwarta, nanang. Umay kayo lasarong karan. Kailiw kayo nga minin na makita, kandagiti kakabsat ko. Alang nga rod, sumrakan. Ngamne, di kag sadot-sadot dito'y balay ha. Tagungot ti asawak. Di na kayat ti senyorito. Una nang. Aw-awir man nga rod ti basit nga adim taglabaak. Naurnong nga minan ti murang me. Malaman, Alden. Apay, di ka pala gawid. Ha? Imbagak kanina nga umianak diti balayo, tata. Ket pagturugam dito ingay. Awan bakante asilid dito balay, Alden. Ha? Oray ti salas ti pagturuga ko na. Ay. Di mo pagigdaan dyan sufata, kabarbaro da dyan. Agiaplagak lang iti datar, tata. Ay agawit kakit din. Masikuranak no da sa bali at tao makitkitak dito balay. Sa anak akomportable. Uray ta nakasarita mong tinam. Ken nakabanding mo na diti anak ko. Iso ang mabalin mong ti agawit. Sige nga rod, tata. Nay, nagawid kamot, apo. Kunak man no kunam nga umyan ka ijay balay dananang mo. Nagbabawi ak, Lola. Amangan ngamin no sana ka makaturog ijay. Anya, mala sumrag ka nga rudan. Ay, kunak ano kunam amaturog ka ijay. Tailiwam pa'y dagiti kakabsat mo. Intom maminsan ton, Lola. Mala, aginana ka nga rod, apo. Tain nakagluto iti pangrabian tawan. Pakawalan na kumapo. No inulbulak ni Lolak. Diyak ngamin kaya't amas siyang kanyak. Tamangan magsakit ti barukong na. Bakatan ni Lolak. Iswan mabalin. Diyak kumakayat ama iraman nga agliday. May papan iti sitwasyon ko ita nga apo ko na. Ayan ni Nanang Alden. Aday di kwarto, ante. Apay nga da ka dito balay. Awan klase maya. Inton aldaw ti klasik, ante. Oh, awan gayam klasem. Nga mapay nga da ka lang dito balay. Imbes sa mapan ka kuwa matagsapulik ti pagkwartaam. Tapno da pangalamit ti kwartam nga ramatam iti pag-adalan nyo. Aglabak pa ngamin kadagiti murong may ni Lola, ante. Ay na Alden, kurang kay ti diskarte. No nasapa ka kumanagreeng, di nakalabakan, kat nakasapul kamutan iti pakitang danam. Ado ti mabalin na pakitang danan dita, di kalamasyan ka ni Nanang. Namnamaamlatan ti pensyon na, si kalatan ti papanan ti pensyon ni Nanang me. Sana bali, ante. Tainton makagraduarak. Agsubali takto ko ni Lola. Diyak to baybayan. Ikuyog ko ni Nanang ijabalay, tama stress lang, no si katikadwana. Ibus ang mati kwarta na. Ay, saan? Diyak kaya tapanawan to'y daan abalay tayaw, anak ko. Kanuray daan, tanapintas pa ilaang. Nanang, may mayat ijay bala apag naudan nyo, tamasi kaso kayo anaimbag ijay. Sana kas ditoy. Kanayon nga awan ni Alden, kanibusan na ti kwartayo. Agad-adal di ka, anakam. Siyak matla ti mabalin ang makatulong kan kwa na. Ni,
Dagiti apo ko yung kanya ngay. Awan pakibiyangan niyo. Di yung idatulunganan. Awan mo't anak mo nga agad-adal iti kolehiyo, anak ko. Tapasig damot amin abulak bowl. Jay lamapan agbarbar taktar aramidan da. Kapilitan na kas jet aramidan da at di yung mat ngamin idapagan ano. Di yung idatulungan. At da paborito yung apo ko. Iso nga grebrebeldedan. Anya? Uray jay labasit nga apo ko yun at itulungan nyo. Barang isundo ti makaeskwela. Ala, tubulong akto inton agkolehiyon. Apag isunto no makalpasan ni Alden iti panagadal na. Kanon tupay ngay. Alaki din, mapantayon iti balay. Tay jayan ti pagnagdan nyo. Pag sidaan da kay itinaima si Jay. Kundi kay to agtrabaho. Tasyak taglabay ti kawusyo nanang. Saan nga road? Lading itag. Namjak mapatganday taakid daw mo, anak ko. Hello, Ani. Kabagis. Nakaawag ka man? Wana, tay palagip ko ti pagrabangam kanyal din nga anak mo manang. Apay talaga linipat mo dyan anak mo. Di mo sustentuan manang. Ay naading ko ang mumat nga upat dagiti anak mi kini Robert. Gapotag pension ni nanang. Ipabaklay mo mataminan kan kuan na ti magastos para iti anak mo. Ay madi kasta ah. Tani, saan matlamay may sa ti apo ko ni nanang? Adamot apo ko na kanya. Di na pa itan mapurwakan iti pensyon na. Tani Alden latan ti may ranranod. Ah, sige tane, adape aramidak. Baliwan tanto tagsarita. Bye. Rupat kwarta mat dahi akabsat ko. Naapal unay. Adto tinayan ti suldok, bakit? Ingkanto'y katangan na kiti anak tayo ti bado da. Sapatos, kanda dumapay, Wan na kay. Agam na para lang ka na kiti anak tayo ta kwarta. Di mo ilak aman dya anak mo iti kinabalasang, ha? Wan. Sana bale, taada ni nanang amang mangtad iti kwartana. Una, rumbang la ni nanang mo timang suporta iti anak mo. Nakasla ampun nanday jay. Dagiti lang anak ta, timang ibukbukam iti atensyon mo. Wan, Robert. Lakay, imawag ni nanang. Agradwar ka nun ni Alden inton bigat. Dumaray tayo ka di. Makagraduar ka yaman. Wan, lakay. Ngumjak impasigurado ang makadaray tayo wano saan. Tasi kati ag desisyon no mapantayo wano saan. Ay kahit mapantayo Agam, ang mga nusikan tumot lang ti aggastos iti pagsasangwan tayo. O di uray saan endo kasta. Kunamot ni nanang nga isunto ka no ti makaamoy ti handa. Sige nga rod. Mapantayo. Tapnawan ni Bagbagada. Anang, nialis ti mangi marcha ka ni Alden inton graduation na. Tama nga numarigatan kayo magna. Ken rumbang laan ni alis ti mangi marcha ta isuti na. Ay, katuan lata, Robert. Nasayat mo ta makalpasan iti panagadal na. Tapno makatulong met kadag iti kakabsat na. No kasta. Ni nanang manan tinaggastos iti pagsasangwan tayo ita manang. Katuan anyapay ngay. Naimbag ni nanang tawan paggastusan nan. Ngam siyak ngay, amumat nga upat ti anak mi kinibayaw mo. Nakias-asawa ka pa'y lang amin. Nanayunan lang ti paggastusam. Ang amala, sana bale. Tamaudi siguro na paggastusan ni nanang daytoy. Ta nakaturpos mo ni Alden. Ay na, nakagraduar kan ka anak kan. Ay na, naimbag ka pa. Ay naka-eskwela ka. Ang dagiti kakasinsin mo, Jay lagbalbalog tararamidon da. Isa kablaawan ka kaanakan. Agyaman na kanti. Alden, agsarita taman baro. Mabalin ka di ipag. Panawan na kami pa dito ka ni Alden. Sige. Ay, basta di ka mangliplipat, Alden. Kanakan. Alden, ita ta nakagraduar kan. Sigurado ang makastrek kanton iti trabaho iti mabit. Nay, di kanto ko mamangliplipat Laglagi upat dagiti kakabsat mo anas kinatulungam. Sikati inauna,
Iso apagrebengam timang tulong kadakwada. Agtaykak pa iti board exam. Wan, mabitla daytan. Nay, kaya't ko lang nga ipalagip kan ka, Alden. Asakbay at tumulong ka iti sa bali at tao. Una ti pamilyam. Da kami adadakkel mo, ken dagiti kakabsat mo. Tano awan ti inam, awan kamat dito'y lubong. Dayta, tilaglagi pa makanayon, ha? Alis, bakit? Sumapol ka mo iti panggada. Kat, kasanon ti basit nga anak tanog trabaho ak. Asino ti mga awir? Ipan mo pa ayan ni nanang. Naikatak kami iti trabaho. Pinadakasdak iti boss mi. Anya, kasano apang madakas ti naramid na? Impulong dak akabit ko kano ti kaduami nga empleyado. Ngam awan mat kinapudno na ti pagbabasol da. Anya, Nasakit tinakim ko. Tawan kinapudno ti pagbabasol da kanya. api ngay nga inikat da kaadagos. Di da pa'y nagdamag nga imunakan ka. Baybay amon. Diyak kaya't adumakil ti kulo. Dua kami iti ibagpagada akabit ko ti inikat ti boss. Anya, Isong agsapol ka ni ti trabaho. Tanay, may stambay akon. Lola, manipod ita. Siya kung ti aggastos dito balay. Kayan manipod ita. Diyak kaya't ngagbannog kayo. Agina na kayon. Kayan agyaman ak unay ti sakripisyo yo para kanyak nga apo kayo. ay na, unay lakit din. Ayato'y apo ukaw. Nakasingsingpot ka. Una, tanakasingsingpat kayo mat kanyak lola. Ay well, awan trabaho inton bigat. Iso arumor tayo, tayo ti agrelax. Ipasyar kayo man. Alden, kaanakan. Damag ko nagsweldo ka kanun, barok. Ha? Apay ka diante? Ay, kwa. Mangtod ka man mat ititulong mo kadag iti addim, barok, tani. Awanan kami ita. Wala ante. Adto ti limagasot. Ano sa nyo pala dayta, ha? Limlimagasot. Apay, manot sweldom iti pagtrab-trabaho maya. Di la mabalin anayon ang barok. Uray anayom kumaadwa ribo. Gumatangak ngamin iti bagas kan si daan mi. Kan masapsapol mi na iti kusina. Ay, naibangkok mo't kami nanti kwarta, ante. Ay, kaano aya mangirwar ka, barok? Ha? Ay, diyan ka mo, ante. Ala, inton mangirwar kanto, ilak-aman da kamin tawan. Pangaasim kong makaanakan. Kunak tupay kat adito'y ti pakasarakak kan ka, Robert. Kapingada ka dito eh. Pumanaw kan. Pudno gayang nga da relasyon nyo iti sigod akatrabahwam. Pumanaw ka dito eh, kunak. Aglisi ka iti pagnak. Taikak iti pagnak man ti kabit mo. Amo na nga dan asawang ngam tinutupan na kapay lang. Pumanaw kan kunak, met. Di nakpagpungtutan ta mga anuan niya pati maramit ko kan ka. Apay nga aramidam di kastoy kanyang, Robert. Saan kan nga ay ayatan? Ni Rodora itan ti ay ayatan. Iso apumanaw kan. Hindi ka madanagan. Tano makasapulak iti trabaho. Mangtenak to iti sustento lagi kan nako. Nanang, makipagnaad kami dito'y balayo. Ha? Ayan di asawam nga ay. Nagsina kami, nanang. Anya, pinanawan da kami. Simurutan iti babae na. Anya, ay nauna yan. Di nala pinanunutan dagiti anak yaw. Mala, agnaad kayon dito'y balay. Nagpensyon kayo, nanang? Wan, anay, apay ay anak kaw. Mangtod kay mamatiti kwartayo, tani. Awan isa ang min. Ani, ado kami akabalay ni nanang. Di mo kumadawatan ti kwartana. Taupat dagiti anak ko. Ni, jak mat dawatan namin. Makibingayak lang mat. Kan may saawan ko man pakibiyangam iti pensyon ni nanang. Tani Alden tinapnapan ang ti pensyon na idagad-adal pa ilang tanak mo. Ibagam ngamin ije asawam. Kasumapol iti trabaho na. Kasino ka kumamang mandarita sa awak manang? Man nakibiyang kamat. Kat agpay sumat asadot di asawam. Ay na, husto daytan. Gusto rin dan, nanang. Ante. Di ko kumamot pagkapaan ti pensyon ni Lola. Maasi kay kumamot kan kuha na. Bakitin? Ngam obligaan nyo pa ilamang tad iti kwartayo? Ah,
Itatad ng trabaho, Malden. Bayadam tinagas-gastos ni nanang kan ka. Agsubad ka matay ti utang mo na imbaganakam. Isamang tad kay ti wartam. Awan maitad ko, ante. Ngamin, ni Lola tinakaisang ratan ti sweldo. Ta isula ang tinagrigat. Uno nagsakripisyo. Tapno makalpasak iti panagadal ko. Kat, dagiti kakabsat mo ay anak ko. No da mabati as sweldo. Wen, mang tedak takakabsat ko da kita. Patpatgak ina. Ngem ni Lola ti priority nanang. Ngamin, iso tinakariknak itipod no apam matagtimay sa nga ina. Iso ano adama itad ko. Yamanin nyo. Ngem no awan. Pasensya kayo kuman, nanang. Auntie. Di mo iruruman, ti tao nga awanan, tama nga no'y suntugayam ti asitkam, indon sika ti agkasapulan. Bueno kagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biag. Ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan God bless kada kayo. Amin. Hello! At ti manan ti pagayam yo amang kabkablaaw kada kayo, itinaragsak nga oras yo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti barumanan nga episode nga isagot mi kada kayo, kablawan ti pay ti pamilya Cerezo, manipod kini Ador Cerezo, ni Francisco Musni Jr. Franz, ni Tatagudin Ilocosur, ni Rem Samando kan ni Sir Noel Ray. Intay nga ro danggan ti episode 206. Dito'y drama tayo. Biag. Ti tao. Mamati ka kumakanyag, Jaira. Nabayag nga awan kaming kanilala. Di mo't inkasar mo ni Lala, Alex. Well, hanggang nagsina kami matang kalpasan ti may sa atawan na panagdan nami. Kwa ngamin, Alex. Diyak kaya't nagbali na kabit. Sa maysa, relihiyoso ti pamilya ang nagtaunak. Sigurado alap tanda, numaamuan dati maipapankan ka. Di kagtanag. Taas asikasul kong ti annulment may kanilala. Iti mabit, ket patganan ti korte ti petisyon ko. Nungay orayan talaangan ti pan nakawaswas ti kanlay sayo. Sa tanto aramidan ti kay kayata. Hindi na kadayayatan? Nabambanog ako na mangilimlimod iti maipapan ka data. Agdan nata kung amat na. Kwa. Kasla na sa paunay ti planom apanagdan nata. Alan patganak mat kuman. Bayam apanunutag pay dayt abanag, Alex. Diyak kayat nga danto pagbabawyak iti udi na. Diyak mo taramidak. Ay ayatag ni Alex. Ngamjak kayat aguraan nak ti pamilya. Numaaman dati may papankan ko na. Jera, siyak dito eh. Apingin may ni Alex dito'y tagus ko. Mabit lang. Oh, apingin may ka dito'y tagus ko. Di mat imbagakan ka. Asaan ka pa'y amabalin nga umay dito eh. Ang mga numasangpatan na kani ading ko. Di nasaysaya. Tababayan iti dayta. Maamamok ti pamilya. Alex, amom ti makagapo. No apay nga awan turad ko amang yamamukan kay ti pamilya. No saan ka akasado, awan parikot. Nabayag kami mo na nagsina kanilala. Nabayagan nga awan komunikasyon mi. Apay, aginggat ka ano nga aguraya kaya. Alex. Panagriknak. Rason mo lang ti maipapan ka ni Lala. No apay adinak kayat ayam-am mo iti pamilyam. Ken kadagi ti gagayim mo. Pangaasim ko mamat Alex. Sustentuam ti anak ta. O apay ngay may ka ditoy. Sanay ang nagsaritaan tan adi mo mabalintim umay ditoy ayan ko. Nalawag kanyak day ta Alex. Iso na lang. Tamanon abulan na saan ka nagsustento. Agduan abulan na jak simsimer kiti trabaho, gapoy ti kasasaan ti salunat ko. Unay kang Lala. Ang mga numakita na ka ni Jaira. Jak kayat asinaanak ni Jaira, gapulaan ka. Jaira,
Sino ni Jaira? Awan bibiyang muditan. Ang 25,000. Umanay mat siguro daytan iti 3 bulan. 3 a bulan? Ada reklamo? Manumot ay ati magastos ti may salang atawon ng ubing. Alex, Ala pumanaw kan. Ang mga numasangputan na katinobya. pasensya kay la kumantatang. Awan plano ka mang iti parikot kada kayo. Ngam, talagang amin nakasapulak ti tulong ti anak yu ita. Ay na, balasan ko. Maawatan ka. Kain, ay na, masya na kunakan ka. Ala, bayam ta ka saritak ti asawa minton agawin. Ay, agyaman naktatang. Inikan nakmat ti 5,000. Ngam, saan nga umdas? Ado ti kasapulan ti anak ko. Tako na napang 3 a bulan ti siya kwarta. Ay, diyak maawatan mo apay nagbaliw ti asawa ang balasan ko. Uray ko mano nagsina kayo, kaya di na kumamit pagtalikod ang ti obligasyon na iti anak kayo. Ay, mabit lang. Adala kita sila, buwan? Ay, sige tatang. Ay, diyak ko mamasidag iti katugangak. Ngam kasapula ka talaga ti tulong na. Barang maalukoy na ni Alex. Kat naynayunan na basit ti sustento na parang anak na. Atoy, alam na itoy. Basit lang tayo agatad. Ngam isupay abus-busan niyo iti anak mo. Kabayatan ti panagpaimbag mo. Ala, saan kayo mat nga obligan? Obligasyon ko ti tumulong balasan ko. Ta apukok ti agkasapulan. Sa di nakparitan at tumulong Agyaman ang tatang. Di nagsangit balasan ko. Nakarkaro ang makaungat ti asawam. Kapo iti asikan ka, numamuan na dahi kaya naramid ko. Awan mo't siguro ti makunam itatapin at gaktikid daw mo, Alex. Talagang awan umasping itirag sa kamarikrik na. Gapo tay manugot ka ni tinabayagan na kitkid dawag. Basta ti karim sa anak to ang maiskandalo iti panakidanakan ka. Pangaasim. Di ka di madanagan. Awan apulos ti agbalin na parikotan to. Puro ragsak lang ti mariknam iti sitong ko. Sapay ko Alex. Alex, nabayagan tayo di na udi panagawid mo dito'y balay. Amo yung matatang, may sa oras ang nasurok ti biyahe iti trabaho. Makabanog ti agbiyahe nga umay dito'y. Sa bagay huwag gayam, naggapo dito'y nilalay di na panalawas. Anya? Apay nga may paila dito'y, kat inikak mo't iti kwarta iti napan iti anti-trabaho. Kasano, kit 5,000 lang kanong matinted mo. Ayan na na iti 3 bulan. Kurang da ita, Alex. Kwinta dagiti magasgastos mo. Nuumanay, da ita 5,000 iti makabulan. Kahit nayunan na, tagpada kami mo't anaganak iti ubing. Apay, siyak lang, timaubli ka. Gaputa si ka ti lalaki. Ken may sa masakit di asawam. Tatang, namin anon nga imbaga kada kayo, asaan ko nga asawa ni Lala? Wan! Saan nga umdas, tinted mo 5,000 ng runa, kahit pang 3 bulan anak ko. Mahal, nasurok at 3 bulan kun ang makipagnanait kan ka. Abay ngay, adi mo kaya't atumulong ak iti abang kan gastos dito'y dagustan. Dimit na ko na kan ka, di asyak ti makamo. Agragsak la ti aramidom iti sibay ko. Di mo pa kadanagan ti gastos. Siyak ti makamo. Ay na, nagswerte ak at talaga kan ka, Alex. Awa na. Ay, huwag kaya. Kasano nga dyan sing-singasing ko kan ka? Sing-singasing. Di ko mapanagsikog mo Kaya't ko maadaan tan iti anak. Anya, mangrabraba ka ka di, Alex. Amumat asaan pa'y amabalin. Ha? Sigurado abiro kang dagiti naganak ko ti kasar, iti kanito ang maamonda masikugak. Amumatan, saan mo pa imat ama ipaayda ita, saan ka di? Sabagay. Adayo mo lagi ti dadakal mo rito, sana Tilang kabsat mo ti mo may sagpaminsan. Gan may sa doon na bailan na nga inlimad iti naganak yo ti maipapan iti panagdanatan. Sigurado, mailimad naman no bilang agsikog ka.
Alex. Di ka kadiagdanag. Umadan hindi pa nakaanal, ti kasarmi ka nilala. Iti sana mabayag. May kalaysakan ton. Ay-ayatan ka lang amin, Kat. Ayayatan ka mat. Isungarot agayat ko amadan tan iti anak. Tapno ada pang tenglakan ka. Kabayatan iti panangururay ta. Amaligal ti panagdan nata. Oh, apay akayat nak ang makasarita, Lala. May papan kada kayo iti asawak. Ex ko nam, Lala. Ex. Ay, pasensyakan kabsat. Saan ka, kapsan? Kan apay aya adagulit kalaunay ang makisinara kanya. Kastoy ngamin. Ngamin, saan nga agsusustento ni Alex iti anak ni? Napanunot ko asika ti kasaritak. Amangan ko nak no matulungan nak. Pangaasim, kumbinsim ko ma. Ay na, awan bibiyang ko iti day taba naglala. Kan may sa, nabayag ang nagsina kayon sakbay asimang bayak iti biyag ni Alex, iso adi nakriribukan. Awan madiapinsar ko kan ka, Jaira. Agpada ta a babae. Iso amang namnama akamawatan nak. Ulitak manan Lala. Awan bibiyang ko kan iti anak mo. No adda ka sa pulam, idiretsom kin ni Alex. Kan may sa, elementarya pa'y laang ti anak mo, sana ya. Una yan, nagdakkel ti magastos na. Dagulit kalaunay iti sustento. Ha? Oh, apay amulagatan na. Lumaban ka, ha? Wan, saan kami pa'y aligal kin ni Alex? Ngam iti ka nito ang mapasamak data. Sorry ka langan. Tauray piso, kat awan ton apulos mabingay mo manipod kan kwa na. Nasakit dagiti imbagbaga ni Jaira kanyak. Kunak numaawatan nak, ngam saan mo't gayam. Natangtangsit pa'y gayam nga agsaungam ni Alex. Agpadada iti ugali. Angam saan na bale. Kabalak nga isagad ti anak ko. Manipod ita. Diyak ko nagdawat iti tulong manipod iti asawak. Agpay sumudkit di tinaibaga ni Jaira. Elementarya pa'y lahang ti anak ko. Adu pa'y ti panawan ko nga agsagana para iti panagkuleyo na. Ikaw mang kulatan iti Diyos ti amin. Nagpintas ka lang Hana. Nakainom ka laang, Alex. Kastamot dagiti lalaki no nakainom. Saan ayan? Napintas amin, di pa nakita da. Ay, saan man? Budno ti bagbagak. Napintas ka. Napayagan da iti marikrik na parayon ka. Mabayinak lamang ipudno. Talaga? Well, inuray ko lang di ka nito masolo ka. Tapno, may pudno tinapayagan nga ilimliman ka. Rik na parayan ka. Nang di mat-adasawa? Napalagi na nagsina kami, di sigod nga asawa. Umadanin di pa nakawaswas di kasarmi. Talaga, Alex? Una ko na karoon sana. Mamati ka ka di. Mapantay ti dagos ko. Kahit mo. Tiyak kaya, mas komportable ak iti dagos ko, Alex. Talaga. Ipanakit ti dagos mo. Nukas na, rumor na nga rin. Anyap orasan. Ngamawan pa'y ni Alex. Sapay di na sungsungbatan dagiti awag ko. Ay, makapadanag tikas ko eh. Ha? Ang mga no ni Alex, Taytan. Pasensya ka na. Nagawis ngamin ti boss ko kahit nagbar kami. So, naladawa ka nagawin. Kastaya. Uray kumamit ano inyawag mo. Tapno sa anak ang nagdandanag. Pasensya ka mahal. Sana na maulit. Sige, umunod ka nga rudan, tag-shower ka. Saanin ang mauawatan taangot mo. Wait. Sombra ka kon. Good morning, Alex. Good morning to, Hana. Sorry tapi nanawan ka ajak nagpakada. Nardagan ka pa yung ngamin ititurog, hindi pimanawa. Okay laang, Alex. Maawatak. Okay, kaano ka nga umakar iti dagos ko? Ha?
Oh, apay. Nakiktot ka. Apay, di mo kayat? Kuha ngamin, Jay, kuha sana kasta. Nakiktutak lang takas na nagpartak mo ti pa nagdesisyon mo. Kayat kan ama kadan na Alex. Iso nga agpanunot kan sakbay nga agbaliw ti desisyon ko. Ha? Sige, mapanakon iti opisinak Alex. See you later. Agidan tang aglunch ha. Kasladyak mamati Nagpartakan ti pa nagdesisyon ni Hana. Kalpasan iti may sarabi ilang at managkadwami. Talaga nga agayat unay kanyak ni Hana. Apay nga itakalaan, Alex. Masansanan ti panagawid mo iti parbangon. Ada nga min team building ni. Ket ije venue kamin anaturog. Sa anak anayanak idikalman, Alex. Iso adinak ulawan. Ha? Iti ka nito ang maamak aluklok na. Di mo amo ti kabailak nga aramidan. Agtal na man mit. Awan pala tinapanag na kang. Kastan ti panagsasaom. Sumumbat ka pa ilang. Ulitak timbagak, Alex. Iti ka nito ang maamuak nga damilagro nga aramidan. Pagbabawyam ti panakam-amom kanya. Nadagsan ti pangtanid Jaira kanya kitagsama. Aging kita. Kas lamang mangag ko pa ilang timbagbagana. Psst. Psst. Hana. Apay aping nanawan nakmanan itay parbangon. 2 times a week kala nga agaw-awid iti dagos ko. Panaw-panawan nakpay lang. Adakad ilimlimbad mo kanya. Ako awan. Naibagak mo tan kan kati makagaposan na yan. Diyak namin na mapanawan ti amag. Gaputa, di nakabailan ti agmamaysa. Ay, sa bagay. Narigat at talaga ti sitwasyon ta niya. Ngam anya nga tanga agpayso no siya kung ti umay ti dagos mo. Maumuma at ngaminan iti set up ta. Ako Hana. Saan pa nga ita? Apay, didak kayat ngayam amo iti amam Alex? Sana kasta. Iso na lang ta, mababay na ka. Sigurado, saan ka komportable no kabalay mo ti ama ka masakit? Sige man laangan. Agano sak iti agdama a set up ta. Masimpan tumot lang ti amin inton umimbagan ti amam Alex. Wan, di kagdanag, tama pasamak to day ta. Sige nga Rudan, mapanakon iti opisina. Ngam baka mabalinmat nga itreat nak iti dinner after work. Sakbay nga agawid ta iti dagos ko. Okay, awan ti parikot iti day ta. Rumor ta, inton malpas ti trabaho. Lunes ina. Katkas ka daw yan. Sigurado aparbangon tumanan no agawid ni Alex. Diyak magustuhan ti madmadlaw kan marikrik na. Dakil ti atap ko nga da sa baling aramidan. Dito'y aglingidak itiruar ti opisina da. Ket apaman arumwala. Surutek no sa dino man ti papanan na. Agsagana ka, Alex. Siguraduam laang asaan ka amatiliwan ita. Dayjayan ni Alex. Rumor iti main exit. Kat adda kadwa na ang babae. Saan da nga ka-holding hands? Ngam sa bali ti matlaw ko. Dayjay. Agdiretsudan iti parking lot. Surotak ina. Awaga kon ti driver ti taxi akin natulag ko. Surutan mi da Alex kan ti kadwa na a babae. Diyak kabailan ti maboy puyag. Nag-sweet ni Alex iti babae a kadwa na. Nagsakit ti barukong ko. Ti awanan ba a lalaki? Na iturad na kaliputan kalpasan ti amin. Paiman. Manglilipot kayo. Jara! Anya ti kayat asawan day to'y Alex? Asino man ang day ta? Kabit mo? Asino ka? Hoy! Padak akabit. Agpada ta akabit day ta ang lalaki. Agpada ta pinagay ayaman tawanan bain. Adda anak kan asawa day ta lalaki. Agpada ta nga awan karbangan na kan kwa na.
Gaputaging ga ita, kat saan pa'y anawaswas ti kalaysada. Ha? Sigurado nga isumat timbaga na ken ka. Inkarina, anakapilan ti annulment da. Ngam kinapudno na, saan pa'y? Anya? Awanan ka itibain? Pudno ti kunana, Alex. Ti babaero kat babaeron tulat na. Nga aging gat ingana. Aging gat matay ka. Babaero kan tulat na. Inalilaw na, Alex! Hana, mabitang! Impampanakal ka. Kinalubak ti kinataom iti pamilyak. Kinagan ano sa kanagururay ang matungpal dagiti karim. Ngam awan ba't gayam? Talagang awan pa nagbaliw ti kaskan ka lalaki. Agyamanak ta saan pa'y anala daw ti amin. Agyamanak ta itapay laang kat natiliwan ka. Kadyak to kat maipada iti asawam ang nakakaasi. Amang kamat-kamat kan ka para iti sustento ti anak mo abinaybayam. Makan ka, Alex. Tapno makatumar ka ni ti agas, mau. Indig kunti ka na dito silid, mau. Agyaman nagtatang. Pasensya kayon. Imbis asyak ti mga sikaso kada kayo. Saan matan? Asino pa'y kumati mga sikaso kan kano saan na siyak? Pinanawan na kamatayin dagiti talaw nga asawam. Ha? Talaw ko nakatapod numat. Talaw tinagbalin na karelasyon mo. Awam mo nabati uray maysa. Pinanawan na kamatan. Kaya't ita, kada nadagsin na sakit mo. Agag-agas ka pa yan, anak ka. Uwan tatang. Pasensya kayon. Sana ko na makatrabaho. Nalabit adusak na ito yan. Kapay tidakas nga ramin ko iti kalabas. Agbababawayak. Ngamdya kon may sublit na palabas. Nakarbangan ti tunggal tao nga agbalbalew anak ka. Uray kasta ti kasasaan mo. Agkid daw ka iti pamakawan kadag iti nagbasbasulam. Agkid daw ka iti pamakawan ti Diyos. Uwan tatang. Kat sabay ko mataging bagak pa'y. Tapno masulnitak dagiti nagbasulak. Ipamaysam ti atensyon mo iti pamilyam. Adaywam ti anyaman na sulisog, tapnawan to ti pagbabawyam. Bueno gagayem, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. BIAG. TAO Musical Scoring Eli Palacio. Insurat ni Wendy LC. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, kan God bless kada kayo. Amin. Hello kada kayo amin. Welcome again to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo manan? Sa bali manan nga istorya ti sagot mi ita kada kayo nga drama mi. Ngam sakbay na kablawan tay pa ni Imelda Velasquez ni Tariad. Imelda Kabang, Esther Official Vlog, Nancy Malabad ken ni Sally Mix Vlog. Intay nga ro dandanggan ti episode 203. Dito'y drama tayo. BIAG. TAO. Hello, Alaya Iha? Hello mama. Ang pawitak man na ni ti kwarta. Tada kayong ti makamamang tagkadag iti agkasapulan. Sige Iha. Sikat ti makam mo. Ang pakuyog kayong to ni ti driver yo. Tayruan yung ti kwarta mama. Sige, sikat ti makam mo Iha. Isaganam tilukan andong tarumarta. Ma'am, papanantay ka day. Inta irwar ti kwarta nga impaw iti anak ko. Ariglado, ma'am. Dakal unay daytoy nga itulong mi kadag iti marikrikat. Nagswerten nagitatat tao.
tamayran ranod dalang iti kwarta ti anak ko. Kisayak detoy. As usual, kagudwa manan ti ited ko kadagiti mamirmiraot. Takukwak ti kagudwa. Jak basta ited day ta kwarta. Masapol nga grigat na paingaw mo na. Tapno makakwartada. Iso anala ka asumang bay ti grasya kan ka, Aliyah. Ngamin, naparabor ka. Ay, awanan ti sabali paggastusak, friend. Iso at tumulong ak kadagiti awanan. Napintas mo ti biag ti ina kay Pilipinas. Intad ko amin ang kasapulan nan. Sakbay ti sabali. Nakasingsingpet ka nga anak, Aliyah. Napanunod ko ngamin. Adyak maitugot ti kwarta kinton mataya. Iso kabayatan nga da kwarta. Tulungak dagiti awanan. Tamok tirik na tinarigat ti panagbiag na. Sa bagay, napintas ti trabahong dito abroad kas doktora. Apay, awanin planong ama ki asawa, friend? Ay na, saanan dayta. Naragsakak nga oray single kitag nanayon. In-enjoy ti biag ko. Babaan ti panang tultulong ko iti pada katao. Naimbagmanta nakapasyar ka kasinsen. Sanak nga umayag pasyar. Umay ko laibaga nga daimpaw iti anak ko at tulong para kada kayo kadagiti anak mo. Aging ga kadagiti apukom. Ay, kastaya. Ay na, agyaman na kasinsen. Nakasingsingpet at talaga di ka anak ka kaya proud. Sada maumamang tultulong kada kami kakabagyan na. Ngamjak basta itad ti kwarta kada kayo. Ti kayat ko, pagrigatan nyo pa'y nga umuna titad ko at tulong kada kayo. Tapnosan kayo ngagbalin asadot. Ay, kawan awan problema iti dayta kasinsen. Bao nagtudag iti anak ka o kan apo. Oray sika, ang trabaho ka mat, Pedro. Napigsa ka pa'y mat. Kabalang pa ay tagtrabaho. Sige, awan problema iti dayta kasinsen. Sige, dalusan nyo amin daglawlaw ti balay. Ang dalus kayo, tapno at na serbiyo ang matultulungan. Sana gaputa ikikanda kayo iti tulong, kat agbalin kayo matanasadot. Ang trabaho kayo, tapno at na sukat ti maititad akwarta kada kayo. Agsisina kayo, dagiti dagduma, umuli iti bubong ti balay, tagdalos na ijay. Kat dagiti matdaduma, iti unag ti balay. Agawaan nyo ti agunay, di kayag patay-patay, tadyak kayat tinaghinad at tao. No kasta, inayaban na kayo umot ni Ma'am Rosie ngagdalos tito'y balay da kaka. Ay, huwag na kaka. Ay, uray da kami iti apukok. Ni nang gamin ti apukok ni Aliyang anak na. At daintad na tulong para iti apukok. Nga masapol nga ikarumi. Bapaunti pa nagdalos mi dito'y balay na. Ay, uray na kamay. Hanggang pasaray, ijay farm, ti pangibaunan na kada kami iday. Itala, pinaumay da kami dito'y balay da. Dito'y mo nasigod ti pangibabaunan na kada kami kabsat. Takaruba mi lang amin. Ay, kastaya. Ay, agpapada tayo nga ron nakabsat. Ang ti sa lunsod. Ang mungatan ni Aliyang anak na tararamidin na kada tayo. Asakbay nga itad na titulong kat pagtrabahon na tayo pa'y nga umuna. Jaka mo tadamot nga main iji abroad jaka nakak. Nabayagan asana nagawawid. Jaka mo ada kontak na kadagiti anak ka. Jak mo na damdamagan. Ay, uray mo dyapo ko. Jaka mo no ada kontak na, kanininang na. Hoy, agawaan nyo matagtrabaho dito No agin naroon kayo, saan adito'y ijay babalayo ti paginaruman nyo. Ay, anyan ti panagsasaw ti kasinsin ko. Nagalas ti bagbagana. Nala, santan ngagsarita kabsat. Agdalustahan. No kasta, agawid kay may lay tata. Wan barok. Malimay. Naimbaga no dapay paglugaran yung agawid, di lugar yaw. Bareng masambot may ti lastre barok. Kung ano umiyang kayaw, nagdakilan ti balay ni Ma'am Rusay. Ay sa din, nakababain. Di namot ibaga maturog kami.
Iso asaanan. Agawid kami laangan. Ha? Ay, kaintid na ti kwarta yawn. Uwan barok. Agam kaslatang danmin aday jay akwarta. Taing karo mi mati ibagbaga na atulong kada kami akakabagyan na. Grabe mo, ti ugali ti kasinsin mo, tatapid raw. Kasla di na kay kabkabagyan, iti kas diyang raramidin na. Kas kay lasab sa balay. Ay, tangiwat mo andong. Ang mga numanggag na ka. Sapay na pigsa ti panagdengeg na. Kas tangamin no managahatap ti tao, tata. Nagpigsa dengeg na. Taday talag sipsipot, itipada na tao, ti raramidin na. Ha? Makapampanawa nga ruday. Ngam ano lang, tawa mo sa bali apapanak. Apay, saan ka kontinto iti sweldom ditay? Nagbasing raw. Idada ni Ma'am Alia ka nagdakal. Ngami di nagabraw. Di masimutay. Mabaina mo amang imbaga ka ni Ma'am Alia. Isong ano sa kaon. Tanod danto sa bali ang papanak. Pumanaw ako na. Itulod nakman andong. Sa dino ngay ma'am. Ijay sigod nga ayoyang ko. Maburing ak dito'y balay. Kayat ko tagpalpaliwa. Sige ma'am. Darasam tagrubwat. Di ka ginad-ginad andong. Orayan ka yerwar. Ay, awan. Naadiksan ni Madam iti madyaw. Ayuyang na mo iti madyaw. Hanay! Hello, Mama. Kumusta kayo, Titan? Nasaya at matlat na anak ko. Agipaw itak manan iti kwarta. Ingkay to ikanan dagiti kakabagyan tayo iti probinsya, Mama. Nangruna dagiti agis eskwela. Tapno makalpas da iti panagadalda. Basta agadaldaan na imbaga. Wan, di ka madanagan. Takanayon ko ida palagi pa, anak ko. Nasayaat nga ron no kasta, Mama. Awan mo't paggastusan tayo. Iso atulungan tayo na dagiti agkasapulan. Sige, tandak to itatitulong mo ijay probinsya, anak ko. Aywan, aday pa it ko a package. Iwaras yun ton kadakwada, Mama. Nagswerte na kita tao. Tandamang tultulong kadakwada. Iso arumbang lang ang singsing pada. Rumbang lang ang mudan to te ag subalit iti utang danay baganakam enton masungad ngal altaw. Ala, saan nyo kumasingirin danyaman amay tultulong tayo, Mama? Nagtao iti kaunggak danyaman ngay tultulong ko. Iso adi kay kumagsao iti kasta. Ako masaula ang natkit di anak ko. Adda nga dagitay na duma matultulungan nga agabuso. Iso arumbang la apilya dagiti ikak iti tulong anak ko. Lolo, intay ka no agdalos iti farm da. Tao may kanumang tan iti tulong inton makadalos tayon. Da kayo pa'y lati mapanapok, tanay, nasakit ti sakak. Bumawi akin ton maminsan. Sige nga rod, Lolo. Agina na kayo. Tangay saan ka nagtrabaho, Pedro? Saan ka maikan iti package? Ay, okay lang, kasinsain. Awang problema. Dagiti lapukom kan anak mo ti ikak iti sabon kan toothpaste. Kanintad kon dagiti kwartada tulong may kadakwada. Kagyaman kami kasinsin. Ibagam kadagiti apukom tagadalda na imbag. Tapno da serbida matultulungan. Uwain kasinsin. Tane, saan nagaputa doktora di anak ko jay abroad? Kat namnamain nyo matandi sweldo na. Adamat ba ginapaggastusan na ijay? Uwain kasinsin. Sige, mapanakon tane, agdardarasa. Pautangan nagman, Nana Rosie. Awan ngamin pagtayak. Naikisap aminan. Agmamalas sakit ang daw. Anya nga utang? Natoy, di mon bayadan dayta. Ha? Agpaiso, Rosie? Aguray ka. Anya di awag mo kanya? Rosie? Wen? Inikat kong dyan nanang awag ko kan ka. Ngamin, I love you, Rosie. Roy, ay di nakmanrabakan iti kasta. Sana ka mang rabrabag. No kaya't mo panagnagakti kinapudnukan ka. Rumor ta, taintag date. Nakasagana ka mang amukan ka kadag iti barkada kan iti pamilya. Basta kayatan na ka. I love you, Rosie. Kuha. Rosie, urayak ti sumbat mo. Kuha.
Ikanak pa'y matay, ti gundaw, ikong agpanunot. Sigamit. Nalipatam samot ka na bakit kan? Para lang kadag itubing day tang ibagbagam. Anya pa na ti panunutan ngay? Mala, wan man langan. I love you too, Roy. Hello, Uncle Pedro? Kumusta? Ay naimbag tayo mawag ka balasan ka. Naimbag ta nakontak mo ti apo ka. Wan, takayat kayo ako mustaan, Uncle. Manumot nga minan na makontak ko ni Mama. Sala umawag no kasapulan na ti kwarta. Ha? Binulan nga pawita kiti kwarta tulong ko kada kayo, Uncle. Umumaymot lang ka dinita ni Mama? Nay, awan may. Nabayagay na saan ngayon may balasan ka. Anya, tim patulod ko ang kwarta di na panalawas. Di naintad kada kayo, Uncle? Awan, balasan ka. Sige nga ron, Uncle. Takuntakak man ni Mama. Bye. Hilaw, mamaliya. Andong, ada ka din ni Mama dita balay? Awa, ma'am. Ur-urayak nga rutiawag na nagpasukon nga mawampay, may. Anya, apay na tsak makuntak. Kwa, ma'am. Igam nga minti ubing anobyo na ti cellphone na. Nobyo? Dak ko makaya nga ibaga. Ang may lang no maamuan niya, ma'am. Why? Ada ubing anobyo na. Kanayon nga umay dito balayaw. Kanayon may tirurorda. Anya? Sa bali madlaw ko ti dayja taaw. Madlaw ahot-hot-hotan na ti na, ma'am. Iso amin ti papapanan ti pau-pau it mo package. Di boyfriend na. Di mo ano pati pau-pau it mo a kwarta. Sa mo na nagawa, hindi di probinsya. Ma'am, pagbagan nyo ni madam. Ang mga nululukon dalaan. Sige nga, Ronda. Agyaman na kandong, ha? Bye. Bye, Mamalia! Hello, Alea, iha. Kaano ngagpawit kay titulong ta kadagiti kakabagyan ta? Agawid ak ijay probinsya iton bigat. Ay, ladingitag. Ngam saan kaya pangitan ni ti kwarta? Aging gaadiyo sinaan ti ubing anobyo yo, Mama. Ha? Kanaan mo ka nabayagan na di ka nagawa di probinsya. Pasensya ka niya. Di na kumamat paritan ang makinobyo. Kasapulak matikan ka dua anak ko. Basta di kay pangitan, aging gaadiyo sinaan ti nobyo yo, Mama. Anya? Agyaman na kiti ado at tulong mo. Alaya ka na kan. Gapukan ka. Agturpusan dagiti dua nga apo ko iti mabiit. Ay na, pakaragsakak timang tulong kada kayo, Uncle. Ay na, sapay lakumata at adupay agrasya ti sumangbayken ka. Kastamat kada kayo, Uncle. O sige nga ron, pakibagan tulangan kada mimikan RJ. Ta congrats kada kwada iti umadani na pa nagturpos da, Uncle. Ay, huwag balasang ka. Kain, ura di anak mo iti bunyag. Di karo bayo di syudad. Agturpos tumutang. Wen ka nga ron, Uncle. Ay na, maragsakan makalpas da iti panag-adal da. Kain, dagiti daduma pa'y akakabagyan tayo at tultulungam. Isudan tumut ti sumarunong agturpos kanakan. Hello? Hello, Nana. Di kay kumamakmaklaan. Ngam ni Alea. Nadisgrasya tilugan na. Natayan tigayang ko. Anya? Saan? Saan po na ita? Saan? Di na kumamot panawan, Roy. Agawid ako ni lugar mi. Inang agtrabahon. Ken mga baruanan ako. Di na panawan, Roy. Sorry Rosie. Agamay mayatan tigas to Tagpakada kiti nasayatan ka. Ngam tiaglibas sa kapumanaw. Roy, pinanawan naglangarutan ti anak ko. Sa ita panawan nakman. Kasanuag pahitan. Gapu ka di tawanan kwarta. Grabe ka mat ngamin.
Naigumon ka ni ti sugal. Pati ti balayo. Naisaldamon. Gapo iti majong. Di nagpanawan, Roy. Pangaasim. Nay, papa na Madam Rosay. Apa nagdakkel tabay unbaw? Pumanaw akon. Tawan balay kon apag naudak, kapsat. Anya? Ala, akit umay ka di tabalay ah. Nabayag mo nga kakaruba tayaw, madam. Di nakawagan iti madam, kapsat. Kababain. Saan ako na madam ita? Ay, umay ka nga rudag na di tabalay min ah. Saanan? Kababain, kapsat. Agawid aki di probinsya. Tainak makipagnaad ka dagiti kakabagyak ijay. Ay, mabitla nga rod. Antoy, kwartam nga agbiyahe. Inikan nakjapo ko kiti kwarta na ta nagsweldown. Isungay kan kamot madam. Alaam to isang aribaw. Tanay bagla paggatang mo iti ka na medyo dalan. Agyaman na, kapsat. Nakasingsingpat kayo akaruba. Ala, dito'y bakante as silid. Ti agbalin na silid mo kasinsain. Awan maturog dito'y. Di makalmat gaya man to'y balayo kasinsin. Ay, wang, ta pinatarimaan man dagiti apukaw. Pinadakkel damay. Mabain na kumango may dito'y. Ngamawan sa bali apag kamangak. No saan ada kayo akakabagyak kasinsin. Ay, wala. Awan sa baling agtitinulong no saan ada tayo kasinsin. Iswa di kag babain. Pagawanan da kasinsin. Kunamlan asino ak idi akabagnangan. Kaslasan akabagyan di pangibilbilang kada kayo. Gaputaglaplapos sana nak idi. Ngamjak laing pagarup akastoy ti pagtungpala. Ay, kasinsin. Saan gayam anasaya at tinapanakal no si katiatan. Itala maamiris ko na ita kasinsin. Ala, di ka nagladingit kasinsin. Sa nabalay. Ta dadagiti apo ko ta akad kadwata. Saan tatamot siguro abay bayan? Pagbabawyak dagiti nararamid ko iti kalabas kasinsin. Eso abakawanan dagkumaan. Awan permanente dito'y rabaw ti daga. Iswano addaan ka, di ka mang tagibasit, tapno di kan to agsangit, inton sikan ti magipit. Bueno gagayam ditan ti nagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. BIAG ti TAO Musical Scoring Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo Jenna Almoite. Agiyaman kami. God bless kada kayo. Amen.